سلااوتان لێبێت یاریگای تۆکیم جارە لەگەڵ عەمار فەرات سەرۆکی یانەی زاخۆیە گفتوگۆ لەبارەی دۆخی ئێستا یانەکە و قۆناغی داهاتووی یانەکە دەکەین. کاک عەمار زۆر سپاس بۆ ئامادەبوون و سپاس بۆم دەرفەتە. سەرچاوان گەڵا بخێراتن. زۆر سپاس مەمنون. با لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم کاک عەمار، دۆخی دارایی و کارژێڕی یانەی زاخۆ ئێستا چۆنە؟ سپاس بۆ خودێ هەردوو لایەکی بە یە دارایی وێ کارگیری ئەڤروکا یانە زاخۆ قۆناغەکە گەلەکە باشە دەرباز بێت و هەندێک مقاسیت هەین لایەنی ئیداریش و لەنایە مادیش بەس الحەمدولله کارگیری ئێمە پێکەوەینە یعنی هەم پێک بە یەک دەستن وەنیا خێزانەکە هیچ دەکەنەوە الحەمدولله 24 ساعت لەسەر لەگەڵ فەریقینە لەگەڵ مەسەلەن داراییژی ئەگە کێماسیەک هەبێت ئێمە بە خۆت چای دەکەین. یعنی زۆر گرفتی دارایی و کارژێڕیتان نییە؟ بەشێک لایەنەکان ئێستا لە دەوری خولی ئەسیرەکانی عێراق گرفتیان هەیە بەڵام پێ ناچێت زاخۆ گرفتەکەی هەندە قوڵ بێت. ناوەڵا دەبێت ئەمەش بیر ناکە سپاس بە حکومەتە هەرێما کوردستانە سپاس بۆ کاک گۆدار جەناب گۆدار شێخ خۆی سەرپەرشتی دەرە سەر بەخۆی زاخۆ هەردەم پاڵ پشت و پشتە بام بیانی مەسائلên دارایی زیترین دەم دێت هەوارەیانە زاخۆ بۆندێ بچین شایستە دارایی دوانە وەربگرن. یعنی دەتوانین بڵێن پاڵپشتی باشی ئێوەیە؟ بێگومان یعنی ئیدارای سەربەخۆ دعمێکی ئەساسیە بۆ یانە زاخۆ یعنی ئەو پارێت بەندە بەدەستێمە هەمیشی دارە سەربەخۆتێ. باشە کاک عەمار لەو چەند ڕۆژی ڕابردوو گۆڕانکاریتان لە پۆستی ڕاهێنەراتی یانەکە کرد و سامرۆ دوورخراوە ئەیب ئۆدیشۆ بۆ ڕاهێنەری تیپەکە. ئامانستان لە هێنانی ئەیب ئۆدیشۆ چ بوو؟ ئێوە پێتان وایە کە تیپەکەتان دەتوانێت ڕکابەری لەسەر خولی ئەسیرەکانی عێراق بکات، تیپەکەتان دەتوانێت ببێتە پاڵەوانی جامیانەکانی کەندا و بۆچی گۆرت چ مەرجێکتان بۆ ئەیب ئۆدیشۆ هەیە کە هێناوتان لەو دۆخی ئێستا؟ هەندێک گۆڕانکاریان بە دەڕەبێژی گەلێک جارە من بەرەخات دەگە فەریقێتە باش بێت بیدادێ وەختەمە لژنە تەشکیل کردی بۆ ئینانە یاریزانەژێ مەسەر هەندێک شۆل بگیان بزانن چاوان یاریزانە بینن بۆ یانە زاخۆ لەژنەک مەپێکینا بۆ ئینانە یاریزانە پشتێنگی من بە دەڕەب ئینادا هەندێک کێماسی هەبین ئەوی بخواتم بەپڕکردن نۆگەمە بەرەخەدا فەریقێ مەچەکە ئاسیویدا نە ئاسی فەنیدا ئاسی ئیداریدا ئاسی تەکتیکیدا پێک بە فەریق ئەنسیجامان پێک بە گەلێک دو نەماینە لەبیا بێت ئەم گۆڕانکاری وەک کارگیری مەکردوە ڕاستە بێت مە هەم فەرزانی ئەم بشێن ئەوەکە مدەڕەبێک جدید بینین ئەنزیباتی پتر بتن تەنزیمای پتر بدەن ناف یاریزانەدا چونکە ئەمە کارگیری مە هەمی شایستێن دارایی ئانێت لەگەل یاریزانە مە هەمی یعنی ئەڤروکە یاریزانن گەلمە ئەڤروکە زاخۆدا یاریتکن ئەو ڕێخۆشکەری دوانە بوانمە بوان دابین کردی وەک کارگیری ئەبیم چیانن عێراقیدا بوانە نەهاتیەکردن. کەم کوڕیان نییە و دەبێت ئەنجامتان باشتر بێت. بۆ ماک وەک کارگیری مە چی کەیماسی دەرحەقیواندا نەهێناتیە. بەس هەندێک جاتە بەرەی خۆب دی هەگەر ئەنزیباتیەک نظامیەک نەبدەت ناف ڕێزی قایدێکی مەزبوط نەبدە کە مدەرەبێکی شەخسیەتەکەی کارزمانە بەس نەبێت بێتن تەنزیم بکەت الحەمدولله. یعنی کاک ویسامژی کاپتان ویسامژی ڕاستیە ڕاهێنەرێکی بەتوانا بۆ دەربێکی زیرەک بێ ڕاستە بێت خبرێکی باشە بی تەکنیکا یا ریاضیە جدید یا عەسری ئیناد ناف ڕێزت یانە زاخۆدا بەس احتیمالە تافیق نەبیە سەر هەندێ بشێت کۆنتڕۆڵا وان یاریزانە بکەت. ئەڤروکە مەفەرزانی ئەم گۆڕانکاری بخنە ئەیب ئۆدیشۆ بینم چەکە ئەیب ئۆدیشۆخانی ئەن تاریفەت عێراقی هەمێدا مدەرەبێکی شەخسیەتێکە باشە هەی کارزمەکە باشە. کاک عەمار هیچ مەرجتان هەبوو بۆ ئەیب ئۆدیشۆ مەسەلەن ئێوە لە بۆ نمونە لە 5 پلەی یەکەمی خولی ئەسیرەکانی عێراق بن 3 پلەی یەکەمی خولی ئەسیرەکانی عێراق بن یان ببنە پاڵەوانی خولی ئەسیرەکانی عێراق ببنە پاڵەوانی جانی کەندا و هیچ مەرجتان بۆ دانا؟ ما بداية دست بکار بیای کارگیری بمای 3 ساله سال با ساله ام برف پیش بچی ما بیت ام فريق خو هر دم رزین پیشی دا ببین باقی بیرا بیت پار بری 2 ساله ام رزا 5 هاتین الپار ام رزا 3 هاتین افروکا همی حالت ما کارگیری ام بچین رزا یک دو دست خوب ببینید اگر هات ما رزا یک دو دست خوب یعنی ام هرش توپ سری نه نخواری افروکا دویا بیت اب استحقاق ابروک هم گهشینه یا بطوله خلیجی بلکه هم دو ساله بیجه دوباره بکینه و انا اگر هم بشین بطوله آسیا هیچ چی داره اگر هم بطوله دی یعنی وقتا هم شولد کین و کارگیری مزبط افساله هم تشتکی بکین. کۆمەڵێک ئەستێرەتان هینا کاک عەمار ینی گرفتی لە ڕووی پێکاتەوە گرفتی بۆ دروست نەکردن کە کۆمەڵێک ئەستێرە گونجانیان زەحمەت بی لەگەڵ یەکتر و لە ڕووی داراییشەوە چۆن پاڵپشتیان کراوەی کە کۆمەڵێک ئەستێرەی باش بۆ یانێ زاخۆ بگوازنەوە. خدا سپاس بۆ خدا ئەو یاریزانن مەنە ئەڤروکە هەمی گەلێک و دەهات نەگونجاندنە یعنی بە
اتفاق و کارگیری ما گلک بی و شوگی کام چا بشن وان یاریزانا گلک دو بگون جین بیشتر جم گلک دانستان گر هر یاریزان ماجی کینه بو اینا هندک یاریزانا جی یعنی بو هنده بیا برجواندی همیا ما ایک بتن ابروکم پیک و شول بکین بو هنده بت ام بشن نابزا خود همی بلند بگین بو برای ولا ما گلک نخوشی دیدن حتی پیدا گنجاندنه بس الحمدلله مزید دم اما کنترل کرد و کارگیری و کادر فنی پیک و مشغول کردن من یک نزدیکی کدو کردن ابروکا این بینن. زاخۆ لە پاڵۆنتەکانی دەرەوە بەشداری کرد کە جامیانەکانی کەنداوە بێگومان ئەو تیپەی لە دەرەوە بەشداری بکات پیشەگەری زیاتری بۆ دەگوازێتەوە لە خولێستەرەکان ئەڵەتێمەوە ئەو یاسایە هەیە ئێوە لە ڕووی داراییەوە کێشتان بۆ دروست نەبوولەوەی کە تەنیا پیشەگەرێک بین چۆن پاڵپشتی داراییتان کرا لە گواستن و یاریزانی پیشەگەر. سپاس بخودم بیشتر میگوید یعنی تا ما پیوندی گلای باشه گل سر پرشتی داره سر بخواد که گودا شیخ این دامن دست تا ما گویی امپریستی وانتشتانین اوی بدو دادی گویی ما هین کار خازانه یه ما ام شن پال پشتی آب کن امی واکی مسئله اساسی و کارگیری ام روش نخوره با هندی ام بشه وان یاریزان باش بینی ابروگا تدبینی نیوا دوی ورزش زبستان دا گوران کاریت گلای باش میکنن ما گلای یاریزان اینا دا نافرزیده دا با هندی بد ام بشین هستنگاندن که بکین ابروکا بطولا عراق هند بینن هر 4 روز جاره که لعبه که ابروکا تا که که باش نبتن فريق تا 11 لعب 3 ملعب ده هكا دو ياريزان مصابين ان دو ياريزان طربين اب احتيام مستوى ما بس ابروكان برای خودني يدا یک باش ما هي ابروكان بشين ياريزان ما دركه بجيان بشين ياريكا به داخل بد نفسي مستوى بد احتمال شي مستوى چه در بد باشا لروي كجاميانەکانی کەنداو بەشداریتان کردو پاڵپشتی داراییتان چۆن ئەو داهاتتان کۆ کردوەوە بۆ جامیانەکانی کەنداو هەمان سەرچاوێک کە گۆدار شێخ و پاڵپشتیکردنیان ئەو پارە چۆن وەردەگرن لە جامیانەکانی کەنداو کە قۆناغ بە قۆناغ پێماوەی بڕە پارەیەک وەردەگیرێتن بيقولون بشتو داخلي بطولة خليجي بطولة خليجي بداية هس أجدوا أول جار داخل ب $600,000 طابع حسابات هذا زايدا هر لعبة جدوا بشيش درب $3 الدنيا تا أعطانو كا أو برا بارين بردست نهادينا بوما اما کارگیری ما حول داین ام بشین وان یاریا درباز بکین با هنده هکه پاره هاتن دام بشین پاره بدینا شایسته بس زاخۆ وەری نەگرتووان هیچ یانەیەکی جامیانەکانی کەندا وەری نەگرتووە نه ما دفع عودیکای وەرگرتی یەکەمتان وەرگرتووە دفعمان وەرگرتی وقتا سێ باشن باش عودیکای وەرگرتی دوینێژی من پەیوەندی بۆ نەکرد بۆ بەلکی بشین دفعیت بیجی کادی کنگی دن اما چون که همه دربازی قۆناغا دویجی دفعی که پاره دید باشە کاک ئەمار لە ڕووی ئەوەی کە زاخۆ هەندێکی یەکجار زۆری هەیە خەڵکێکی زۆر دێتە نێو یاریگای زاخۆ چۆن سووتان لە بلیتی یاریەکان وەرگرتیە ئایا بۆتە داهات بۆ یانەکە بێگومان وەک کارگیری من ڕاستی هەوڵن گەلێک باش دارم بۆ چ داهاتێکی خارجی ئەم خۆ داهاتی بە خۆ دەست بکەین ئەبروکە ما پشتی مەزاد ابروکا مدانش و کارگیری آنازاخ مدیناتی تقریبا نزدیک 920 میلیون بس بلیتن بطوله عراق مبدس خوبینه ما مزادک علنی دیگه یعنی باشترین رژه سرانسری عراق دا پلیت دهات نفروتنه ما ابروکا یک خاطی پلیت مکنی یعنی اول دهات اگه گلگی باشه بگو ما نجبلی و دهات پلیت آجی ما گلگ کارو چالاکین دید هین ابروکا هم بشین دهاتی بخواد دست خوبینه که داری ستی آنازاخ خونه که بونده آب می چیکری، انرژی می چیکری، بسکیت می چیکن، جبس می چیکن. اما حاول دین نستعلا نشد هنر البته وان براند لوگوی نادزا براند گذا خوی هم همیشه اویابه. باشه یعنی بیزگلوی سپانسراتی دیگه شاید لبیانه زاخو بیزگل بلیتی یاریکان و اوی که باسکت او بسکویت و بابتانه کمپانیا شیه ببیت سپانسرتان لیاریکان برای تقریبا با ماه هفته اگه بیاد بیجا سپانسر هادس کنتون هاتی ابرو که بیا سپانسر رسمی یا نزاخو با ماه و فتره کرده با ماه او چند لعبه گد ماین دبیت سپانسر یا نزاخو وان ولانج با ماه او 2 سال گلمه بشک داره با هنده بشه پاد بشه یا نزاخو بود اوج دهاته که مادی ابو یا نزاخو بید برگ بود جایی که یعنی دزانی مصاریف یا نزاخو جگره کرد ابرو که مگره کرد هی نه ابرو که بس برای خودی ما فريق طبقانی تنه هی فريق دوري عراقی هی ابرو که ما فريق اقلیمی هی 6 فريق فیات عمریت هی اجبلی هندیجی ابرو که فريق سلجی ما هی بس افصالایش بطولان دست بی نگیره اوج عدد خاط کن با بطولا بید فده کنگی دست بگید یعنی اجبلی به ملعبه دلال ما هی ملعبات تمیه ما هی یعنی خارجی توی گلکن
يعني بري بوشي هيك الحكومات عن إدارة سربا خو فورانا ده تشكو دهات ما جالكيم بالتخميني يعني بيش بين دكيت سنتان صرف كدبي لم ورزي فلسطين كان عراق ولو طواوي تيبا كان من تخمين دقم تحدد ما هيك احتمال أن يزيد 8 مليار بدأ 8 مليار صرف كان بهمو أستك يعني شو باخذ حدد ما هيك خولي بس أتاكو تاي خول با تيبي خولي كردستاني وبا تيبي لاوان أبروكاجي تيمي كردستان جي ريزات دويت إذن شاش لعبة بينش لعبة كده ماين اللي هيك بشيتن بيجي فرقين ما بينهم ده نقدر هيك أجي بيجي بشاش نقطنا عن نحن نقطة ما بيننا وأنا هندرين ده يعني أبروكا أم حمير رياضة بعرف بيش بنا ام همیر ابروکه وقتا ما دست کارگیری ما کردیم وقتا یک رجوع عادی کارش نخوری ام بودیم بسن ام مشارکت دوری دا بکیم ابروکه اگر تا بچی پیش رجوع پیشی دا مشارکه ام ناک راسته کاغا ماردن اونده زاخوت خوش دوید تنزارك بارد لماري خوتنا وبو بعض بشتكدني يعني زاخو وما رويدا وتنزار وات كدوا تون بوشي واز بعض بشتي دارا يعني زاخوت كدوا بگمان اول نبرو که بخاطر با ما درجه بس هر زمان باب مجا کرد خلق همین خلق زاخو با کیتوش هر اویش به همان شو تو زاخو خوش تو پاره ترخان كدوا الحمد لله ناوی من زاخو ده معروفن ام که خلق باجر زاخو ده بینن الهند درجه که پال پشتی پشتوانی یا نزاخو مرگه چونکه همین خلق زاخو حش ورد شد کرد فعامتا جماره یا نزاخو یعنی همین خلق زاخوش مازونو بچی که بگیره پال پشتی پشتوانی اوه یانه دیگر نه هیچ سالت نوتاج دیگر پال پشتی پشتوانی دارایی با آنیا معنی با ما هایش پشتی از میاری زانج همان بگمان کاپتن یعنی سافو گل مجبی حتی دمایی که پال پشتی آمد کرد پال پشتی ویانه که ما سک هوا اوانش دف خو دعمت کرد الحمدلله پشتی هم هات نمجک پردی باجرینه یعنی ابروکا با مگر اگه نخواشه ابروکا یا نزا خود ریز دو ماهی گیده با یک مزویا هم هر بشین پیش و بچین بس هنده اجارات برای خود هکه شایستین دارای تأخیر بین تو مجبور بچ که عجله برای بچه ناسا کند ابروکا دویا بردوام بد هکه ابروکا تا پاره نبند صبحی احتمال مشکل اگر تا درست بند راست اما بوشای پرد کین حتی او برا بوجا بمت تا و که بردوام دوران تخند یعنی خوش تو باوکش دیار متیزا خودان داو بردوام الحمدلله همین خلقان شهادت دوا كامر باسي او جولم بو كك جولك تكردبو لا او كاتي ياريزان بو لزاخو سون بو باسا پیشتر من دفاع بوم دفاع بو كابتن زاخو كابتن زاخو طابق هذا لايم ما من دس لو لي رابم بخوا هذا دفاع هجوم هذا من مجي شوت اللي دا برادر ما كابتن باروجا رجع اديب بو هذا اي قلت من دي باس بدا من اللي خوزو طابق شو تقول جا من حفله ما كيف هري والله انت فكر دوي كوتاي بينا والله تو فكر نخصبو لو كاتيك ياريزان زاخوي بوي وكو ياريزان تتسكوتي كتبوا لقل زاخو او هي ولا خلي استيركاني عراق بلان بابزانم نقيش نبلكاني كم دوم لا والله بس بطولة كردستان ما بدي اها لا والله دوري كردستان بس هيك دوري كاسا كردستان زور باس زور كاد باسي دز لكارتشانو دكريت تسمى بستا بو اوندا جوي مال دبي كاغ عمار دي دز لكارتشتو لا يعني زاخو بيزاري بطاقتي فشار زور لسرا شلون الرياضة لكردستان عامة زور زحمته چونكي تا ميكانيزم جنينة تا ابروكا بشي رياضة برا بيشو بي ابروكا تنزاني برا بوجيتا چنده ابروكا تنزاني كده چوا صباحي رياضة بيش بي خيب ام هات نبي داخل ام هات بي داخل بو برا پوست ور بي ام هات بزان چا ورزش با قوناق گي بنا قوناق گيدي سپاس بخوده به موای کرد ام ما کار کردی مشیا یا نزا خود آستگی در بین ابروکا هینت بین امیر چه آزدنه ابروکا اگه تدید با برای خود تل پلیت دابازین دبی ابروکا تا هر دم منافسه رکابریت ایک 6 هفته فریقت مازنت عراق داد کی ما ویا ام تشتکو صابی واسه که برای خوب دیه ابروکا تا او زمینه سازیه نبود ابروکا تا نقشه ریگاه نبود تا بزانی ابروکا دی چواشی ریاضت و قناقه چگو سال بو سال لازمت دو آستا باشه ده ما یا نزاخو گهان دوی آسی ام بشن وی بدتر بشن آستگه باشتر پیشکش بگن بس ام بینن اول دروبک بده احتمال نکو نزودک بده دانم چونکی سال بو سال ریاضه عراق ده بالت و گله پتر تریدته برو زکات
و فشار خلقی جد سرما یعنی خلق جماعی یا نزا خوش نزانش غیری فوزت ببد نزاند ما چه معاندت های نافکارگیری ده ما چه معاندت های نسالن دارایی ده ما چه معاندت زخته که مازن سرما افریقا هنده جامعه رو بیشتن امید هاتون بیره خدا خدمت اگه با به خلقی که اف خلق بغیر فشار دارین سرما چی آن هنده اجاره ده بیجن رأی خوفار است که سر کارگیری فقط تو نزانی از ایمن نادیده چانه تو نزانی از ایمن که دارای گریاریزان چانه هم چه مشکلات هین و ده حتی ام بشین و سعادت به بیشتر ببرد تو بشه بیاری اگه برای خواب دا عبد لعبد کن و مرتاح لعبد کن کیف خوشی بود مجال که البشتغل شولت کردین یعنی من ناحیه خواهد شخصی باجی مجال کار و چالگیت خواهد هین که یه مد مالجی یه علاقات مد اجتماعی ده امن یعنی شغل ما شخصی جه ما حمل دست دایم ما با هندی بی امبیشن روی ورزش برای پیش بیخین الحمدلله ما گلک روی که گلک باشه پیش خصی من نقش ریگا که با خلق با اداره دیناتی کار چی کارگیری بد آن چی کدی بدن ابروگه بشید اوی سروی خطه برای اب چه دشت آسته که گلک باش من هردم دود کی کاغ مر عندك توان بلين بيزاري جو ذكرشان تو افشاري كلسر ايوه هي وكو هاندر وكو او خلقي كل درو داوي انزام دوراني قبورني لا ايوه لو بيزارن خودت بگمان بس اوه يعني ما چه وصلنا يعني مسائل دارایی تقریبا تأخیر بن اوه فشار گلک مازنات سرما هکر ابروکه یاریزان گل از ضغط طاوجن سرما ام شوله ماجي گلک برفرها ابروکه توی بطوله خلیجی دایی ابروکه توی بطوله عراقی دایی مشکلی که جمهوری چی بی لازمه تو بچی اتحاد دا وان دیفچونا وان بابتاب کی خلقی گلو گازنده هاین دویات گلو گازنده خلقی جبو یاریزان یعنی یاریزان بخوام مشکلات هاین لذانه کمک مشکلات سریع که هاین ام اندجات رو بیجی مروف اینا من در روزا شب و روشمنی نه 24 ساعت ورزش احتمالا ما گلک معاند دید هاین بابت شدی که لروی کمالاتی و ایوا لزاخو پیگیچی نودار و زور باش نهیا چون توانی وتلری کمالاتی و بابتی ورشو تو پیکو بگون زینی یعنی پیم وای لروی کمالاتی شو تو فشار چی زور لسر خلق مهانات بودینی تن دگلوی که سروچ یعنی زاخوی بابتی کمالاتی شهر بهمان شو بو تو فشار اما چون گنجاند پیکو ورزشو بابتی کمالاتی و مالا و امانه لبر راسیش بر هنده یعنی ولو بیشتر مجالک تشتیش دزدان یعنی گله خلکی گله گازده خلکی بومت هین ابرگه بوم شخصی که وگاس امار فراد بومتین بیشتر گله که ناحیه اجتماعی ده تو گله که دیر کتی تو ما ورزشی تنه و چنکی کمالاتی جی لازمت دوره که خواب چیکار جه با بیاد خاطر بگیری سرهنده تو بچی یعنی برهنده جه مرو بیاد فشار گله که مازنه های روی مال و جی یعنی تو برای خواب دیه ام هنده ورزشی بگیری داینه هنده مال و نگیری داینه یعنی احتمالا دیگه من در بست شبیات نبی آن دو شبیه ام تنابی نجند دیگه. دایک چون پال پشت دکه حزک واز بینی حزک بردوام بی. ویگمان راسته دیگه ام پال پشت وانی ما بیش روزه عادی که وقتایش از بچی که حتی از مازن بیم ورزش بیم یاریزان جیک و حتی نوگاجیک پال پشتی آمد که دو بردام بس ویدمایی که راسته دوت آوجی که بیزار بی بهنده. ابرو که یعنی مجال توشیش دست داینه ابرو که آوانا جی پی وی سید ما هین حق سرما هین ام بشیم بوانا خدمت بکن ابرو که ما وقتی خو حمید دا یا نزاخو نبیاد آوجد بیشتر مده بس چه گری نخوره چه کم تا ببینیم بگمان باوک وکو قلاک وکو دتوانم بلیتیک بردام بو کراکی پال پشتا هیزا متمانه تو لدزدانی باوک چند کاریگری لی کردی لروی یاری کردنو لروی بابتی کمالاتی شو بگمان باب هیزا مروی حمیه که باب نبتن مروی هیزا که مازن اجدازه بعد باید من موسا تربیت کردن ابرو که ام شین حفاظ ام سر نفسا خواه بکن ام بشین ابرو که ام تنه یعنی گره جارا از کره یکانه مد بی ناف مالده از تنه مکر یعنی گله جارا ام موسا مازن نکرین خودش ترازی ام موسا مازن نکرین ام مدلل ماله بین یعنی هر دم مجال دامه ری دامه گوتم هر شولا بکن تشتا بکن دا بشین ام شین خواه را بگیرین یعنی سپاس ایشالله ام بشین جزایی که باسیتش وی ام بشین جی را کن هیچ یادگاری کیشتی که اموشگارش توی کرد بی بوی کل بیرد نتیه اینجا بو جانی خود بیا خود بویان ازا خوبی خود هر جام گوتم تو لازم شولی خواه بکن وی خانه دا چی گسی
شغلی خود درست بکه ئینشاءالله خۆ تعالی دەست سەر بێخت. کاک عەمەر لە ڕووی سکیورتی و هەروە ئەمنیەتی یاریگاوە چیتان کردووە؟ چۆن کۆنتڕۆلی یاریگای زاخۆتان کردووە؟ دە پێشترژێت دەزانێت بەرەی خەڵکی جمهوری زاخۆ کاچاوە بێ. ما دانستاندن گەل هێزن ئەمنی کردنێت باژێری زاخۆکە کام بچێت چا کۆنتڕۆلا بێ یان نەبگەن ئەڤروکە یاریگە هەمەژێ ما باشترین کاملێن me دەیناتین ئەڤروکە لەسەر هەندێک بۆ هەندێک بینە بچین کنترل ئەڤروکە ئێک خەڵەتێکە ناخمان ئەوێ دەبێتە کردنێ ئێک سەر پۆلیسێن ما ئەوێ ئەڤروکە دیاریگە هەیە ئامادە بدن بچین دەستە سەر بکەن بچین بۆ هەندێک ئەوە بچین ئەمنە هەیە بکەن ئەم شێ بچین بەرەی خۆ بێنە وان کامێرا کاتە چاوانن وەرفەوان کات چاوانە ئەوەڵە با ببینیم دەستە خۆش بهێنن. کاگەمار ئەگەر پێم بڵێ چەند کامیرەتان هەیە چۆن کۆنتڕۆل دەکرێ چۆن ئەم کامیران لە دەرەوەی یاریگا و ناوی یاریگای دانراوە؟ ئەمە ژۆری کۆنتڕۆلی ئەمنیە یان نەیزام هەمیان پێکەوە ما 131 کامێرەت هەن 131 ئەو کامێرەت هەن ئەوە داخلی مەلعەبێنە ئەوە دوور ماندوری هەر دەرگەهێش دەربا بێ داخلە بن بێدا ئەوە ناخدی ئیداری و غرفەی ئەویان هەمووی دەرەوەی یاریگایە ئەوە هەموو دوور ماندوری مەلعەبی خارجی هەموو شوارەی مەلعەبی جادەی گشتی هەموو پێگەی لە کیش بێت نۆگەمە نظامێکی گەلێکی جدیدە هەیە بۆ بۆ فێس ئایدیت هەین هەر دەرگەهێکی دێتە دەنادنێ لە هەر دەرگای ئەوێ تەڵاب بکەن هیچ نەهاتینە هەر دەرگەهێکی هەر بدێت ناوچە بدێتە ئەڤروکەتە کەسێک بێتن تو بزانی که داخل بیا نه داخل بیا بس دو ویدیو رسمی بدیه دید بیشتر تابع هنر بیدار گهر داخل بیا یعنی هر کسی که آجاوب کلیره و ایو بدیدن او کامیرا لوک لرگه او کامیرا اگدار هنده کاتو که او کسی داخلی یاری میگم ما 21 کامیرا هاین روزا لعبه دا بردام ناو جمهوری دانه از که ایک دست رژیم کرد ایک خلاطی که کرد اتوماتیکیان ابد هن بین دست سر کنه نفس لحظه بیت گلوش عندي که کامیرا دی کشتم بوده دو گویی توانی که فیس آیدی فیس آیدی هر درگه هایی که من داخل جمهور داخلی بود یک دادنین با هنده او مثلا ابروکه ای که محروم بیا آن ای که هاتی عقوبه کردن آن ای که مشکلی کردیه نافچاوی در کرد اتوماتیکیان دیتا انذار کرد اما وی کردیه کیشو گرفت دنی و هاندران ولا درو یاری گاش کم ببتا کنترل کراوه کنترل که گله باشه ابروکه ماشیا ام کنترل من ابی همه بکنه ابروکه هم بزنه که مقاصد ملکی بنا ابروکه کی ها بیت تقدری بکرد ابروکه 20000 25000 حتی 3000 انسان پیش یاریگه و دو مروف یا 4 مروف خلاطی که بگید از جمهور حی محروم بودن نه امیر نادی نه اون کسا بیتن تقدری بگید آن مشکلی که نبگید هم بشین بیدن خلقی که وارن آرام برای خود لعبه و خوشیش بیاری ببینیم برای خود یعنی او کار آسانی بو برانی امنیش کردوه او بابت وانیا طبعا بگمان و هنه کار آسانی گره که مازنه اما او پیک به همی یک میک دست نه بشین امنیت بی باجری ویانه وی خلقی سر ازا خوش بدن که همیشه والله او به درفت دزانم او بسیارش بکم یعنی لیاریگا کان ایوا امسال یاریگای نێو دەوڵەتی زاخۆتان نۆژەن کردەوە پێم وابێ یاریگای دۆمیشتان نۆژەن کردەوە تێچووی یاریگاکان چۆن بوو چۆن توانیتان هەردوو یاریگا بێکەوە نۆژە بکەنەوە سپاس بۆ خۆدای سپاس بۆ ئیدارە سەربا خۆجارە دیجە ڕاستی دەبێت بکە ماشیە ما پرۆپۆزەلی خۆداوانەمە گوتوانە ئەف یاریگە هێنا منزە ئەو داخلینە و خارجینە جبر بطولة خليجية أم بشر وياك جانبي باجي دربكن هنداكي مقاسي دا مشي مقاسي بربكن خلالي دو مانجا ماشية ملعب همه هم راكين ام فريزيك جديد دايمين خلال دو هيوادا ما خلاص كريس ما آلبي آي بي جي ما كرسي جديد بدري كده ما عندك كرسي جديد دايناتن راهي منزع آبا باقي تديد بدا منزع الخو همي منيجان كرن أبا كسعيدة ملعبا ما داخلي هندي كرسي كاسي ما وكرسي جاجة همي نيجان كرن با أبا نسبتي ملعبا ما دولية أبروكا يوزاخ ملعبا دلال ما بار أرزياوي جي بدري كرن ما حمية تارتاني بمايكا جديد داينا زايد الملعبا تمرين ده أبروكا ما أرزياوي بدري كرن ما فريزي إنات ما همي فراي بملعب يا تمرين يا ريزان نوكاجك من دست مزانترين ملعب تكين بو هندي هم بشين بو صار دهاتو جا ملعبا بتا ملعبا تمرينه باسي أو دكرا یاریگایەکی دیکە دروست دەکەن و پرۆپۆزد و هەروەها نەخشەکەش دانرابوو ئەمە چی بەچی کەیش ئەو یاریگای نێودەوڵەتی نوێیە
کە نزیکەتی لە پێما 30,000 هاندر لە خۆ دەگری ئەویان مشروع أنا بيشتري تقديمي دراسة بخوي دراسة بخو موافقة سنكري احتمال أوديشي كدينا ديناوشة أدرج تخصيص كريا بوهنده بشين كوچا أبوكا ديفندك أوراق أنا كابشين بري براي بوجاي كوچا ور بگرين بوهنده بشين في ملعبا كي 40,000 متفرج صفاتا كي دو أدنى وشت معايرة دولي تدنا ملعبا قد دولية همي رويبا باشە کاپتن ناوبرێک وەردەگرین و بەردەوام بلا دەکەین. سرچ سلام çok iyi orada. Hoş geldin. Çekin. بابا چانه برا دست سلام علیکم ممنون هستم داد حالا چانه باش مثلا سلام بچه‌ها همچین که بریم هذا رئيس بس بالتوام حالا چانه باشی حالا ممنون احمد ای بابا تو عزیز سلام بەردەوامی کاک حالا ئەمما چان دست سلام دەبینین ئەوەندە هاندران و خەڵک بەدەمتانەوەن و مەزانێک گفتوگەکان بکەین یعنی ئەوە چی بێ و بەخشیوە خۆشەویستەی خەڵک و لە نێو خەڵک چی وای کردو بەو شێوازە خەڵک پێشوازتان لێ بکە خدا خرگزا خو همه ناس برادران دیگردونه یعنی اگر اجاره امن گلک مجازا مشهور کردین همه کدو ناس کین همه روی که بس وید ما اگه برای ورزش و گلک برای بتر او بیرن اما اکثر گیانه واسطه بود گلک خلق ریز و احترام مدد گرفتنه ریز که تایبت با ورزش وانه های واسطه بود یعنی مثلا نه اشتاق گیوسا مازن ابو وقت ماهدن دیاریزانه که بیرن آن ابرو که هر یاریزانه که من بیتا بیسی که چه اشتراک پاره خو پاره جنواری گرفت یعنی هم خلقی نه حش ورزش کرد که طبعا کاغا مار هینانی یاریزان بو ایوا قرز نیه یاریزانی پیشەگەر بگوازنەوە تیپەکە لە بارودۆخ یانی زاخۆ سلااوتان باشن سلااو دەخۆ سلام علیکم چاو باش بیگمان برای ولا سالن پیشی گرای زحمت بود یاری پیشتر یاریزان نتخواد نزاخ بشه چی لگه هر چی یاریزان اگر چند پاره اگر عراق مدقواش داوا احتمال گوبت بره که نخواهش بی هم به هزرگادی زاخو طالب کرده بس ابروکه سپاس با خود بوی ما ای 4 سالگا اوان نوکه یاریزان مازن گلک حزه بین ریزن یانازا خود ابروکه بشه بین یاریزان یانازا کاغا مار بابەتی خەڵاتی دەبێست ئەمە بابەتێکی گەرم بوو لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یەکەم جار بوو تیپێکی ئەو ناوچەیە خەڵاتەکە بباتەوە ئەو خەڵاتە چی بە زاخۆ بەخشی دۆخەکە چۆن بوو بینینی ئەو ئەجواعی ئینفانتینۆ جەماعات چۆن بوو خلاطی دبیس راسته دبیس گلک کاریگری مازن هدی داخل عرینی با بجماری آنازا خو ابروکه جماری آنازا خو شیگا فحصه ابروکه یکم نه بس العراق تنه ابروکه سرانسری عراق ببینه یکم یعنی گوران کاری دونا بو ابروکه جماری آنازا خو گلک گوران کاری گلک شعور مسئولیت کردن ابروکه زانین جاوی دنیا همه سروانه های یعنی راسته بت افکیک و هنی بو بی جماری گلک و مازن بی راستی حجی هم دینه چونکه ایش دل و جان حج جماعت حج یانازا خو نه تمثیل و نه دعایت بو هندی هندی حجی کردن و بو باجر و حجی کردن و بو جماعت بو یانا و ناجک ولی که اجدلا کی صافی حج یانا خواب کن حتی خود تعالی اوه کی ارز خواه کە جەنابەت لەگەڵ ئینفانتینۆ خەڵاتەکەی پێدایی هیچ قسەیەک و گفتوگۆیەک کرا لە نێوان تۆ ئینفانتینۆی سەرۆکی ولی پیشەیی کەختم لەگەڵ فانتینو مدیدی جارا عودی که راستی فهادت به دفمن جدا کیف و خواب میناد و گو جمعاری و منایی در راستی به سرانسری جهان در جذبه حماست به روحیت ابرو کرده هین پیروز این هجی هندی نخرط نزدست مجی پیروز بایا که ما صلاب الحکمت داره ما کردستان جگهان داریم ما گوته دعوا نامه که بود افراد که ابرو کرد روزی که به پیشوی جمهوری ابی بینه یکم سرانسر جهان در ابرو کرد و جلیاریگه های آنازا آمده بود اجید دلای که خوشی و گفت انشالله در فت چه بدون امجک ابروکه نزدیک برای خود نبی جمهوری آنازا یعنی بالا نداد زارک بیتا یاریگای زاخو لنزیکو یاری زاخو بینی دوم گفت در فت منها بود انشالله دل ای دو بابتی که ایو بانگش کردن چون بانگش کردن بو قطر و بورگتی خالاتکا بانگش من نکرد واسطه بود ابروکه او حفله دیناتنه به ابروم شکست نهاد بس احسن گل چی حال دارن احسن لعب حال بین دنیا در ابروکه بینه جایزه دادنی بس جایزه دیدی برای آنلاین بین
ما پیوندی با نکرد ام دعوا نامه نهایی بطولة نهائية بطولة عرب ام ما قلت ام نویده ام شنو جایزه ور بگیریم پیشین ما پوسه برای که عراقی او انا قلت مجالي بدنا ما عم برای خودم تلفنامه کردن قلت تلفنامه شخصی کردن قلت من تشي صباحی به قال الفانتينو به ام محاوله که برای کم جایزه دست بدیم نه قلت ام الفانتينو دیدن ام جایزه دینم پیش روز دیام گشت نویره گفتم استحاله ساعت صبح ساعت 12 خو حاضر که امین دی افتار پیش تو من آت تعجیب دنیا بارام دی ساعت شش گفت روزا ملعب دام ملعب کدو بینیم سیاره هادن دی مرا دیدم چون ملعب در فانتینو مدید یعنی شکل که بی ابروکنا رخصی بی یعنی وصل چابر کی باشه فدراسیون توپی عراق رولی هبو لویکا و خلعتك ببنوا بالفشي هبو يعني أولا فيفا يقلع يكرابو هاندران دنجان دا نا ريكا فيفا يدبي نا ريكا اتحاد عراقي بي بس هبو هندي بي اوانا جو بار بشتي بشتواني اوان هبي بس نا بريكا يقلع مازن بس اوانا جو دورة كي بهبي دورة كي بتشيك هبي بو هندي بشيان خلق هم بده خلق دنگي خواب دا جمعاريانا زاخو بس ابروکه هم سپاس با هر کردگیر هر چهار پارچه کردستان همون جهان پیک ورنی راسید او بینه با سبب هنده ابروکه زاخو بتا یکم سراسری جا ابروکه نه بس خلقی دی باجری ما ابروکه پشتی احصایی هاتن بردسته ما 2,700,000 دنگ مدینه داریم ابروکه یعنی خلق جهانه و هر کردگیر عدد که حول دا بشه دنگ که بولانا زاخو کن بکدم سپاسی همیاد راسید او جماره پیانه بو که پیشتر ارژنتین او جماره هبون که 500,000 دنگ و بلام زاخو تقريبا ب 5 سنت جماره كتير ما ريكورد جهانيش كان ريكورد جهانيش كان ب 5 سنت باوي ديكي ارجنتين دنجي هنا بو دقلوش حزناك او خلاتا تنها خلاتي زاخو نبو خلاتي هم كردستان بو بالبشي جوري بو يعني زاخو كره حمله با كوري كردستان لبا شور لروشلات روشاوا لرويه ويكا دنجي زور بو زاخو فكراوا بيقوم من تشتري جوجود ما عملنا سر قناه تلفزيون جوجود ابروکا یک ریزی مالا کردی ابروکا دیگریگاه یا نزا خود ابروکا هر چهار پارچه کردستان هم سرکردن کردا و ابروکا که هر گسته که بیرو بوچین خواهیم جواز و ابروکا همیا پیک و یک دنگ هبینه بو ناو زاخو نه بو زاخو ام بیجن بو ناو کردستان بو ناو کردا بوچونی سیاسی بوچونی هم بوچونانه بکرای بوچون لانی کمالایتی هموش تیک بو پالپشتی زاخو بیگمان یعنی از برای خودم مهندک مرویدن گلک بیرو بوچه دوان جواز میگلما روین سیاسی و رویندی و ابروکا پیک و همیال گلما دست خواه کرده است ما بو مرگل مشهور کردن بشین ما ابروکا ما انجام هنده مازم دست خوینات او هندرانه لیره ده بینین که او بیوده هاتینه و چند پروشن بو خوشیستی تو بو زاخو یعنی پیوندی دگل هندرانی زاخو چونه خودی هندران برادر منم روید منه یعنی ابروکا ام خانه بینن جوازشون از سرکیانم او یا ابروکا ام بیجم همیه که راست از ابروکا سرکیانم پیشتر از یاریزان بوم پیشتر از جماعه یانازا خوبم سوای احتمال هم جبونه یک جماعه یانازا خوبم کوری او یعنی لبتفکی و تاست بیگمان یعنی ام بیشتر ام بخواد کینه و هشت کمالا من نحوجه ام بو هندید کین ام بشین ابروکا نابزا خور همی جها برنگی ابروکا او جبریا که بشید نابزا خور بلنگید اجبریا خوبه که ما شده من اداری بشه روی که برای یاریزان هر واسه هر کی دوره که خواهد بشه نابزا خو بدن بکد ابروک عمل ولنا صبای ام جو اکوانا جماعرن فار بشه بشتوانه به جمهوریت كاغمار بيونتان لقى فيدراسيون توبي عراق لروي كسيو يعني زاخو بيونتان تسونا والله سپاس با خوده قال همولا ای که هم باش يعني ابروکا نای همه آنان عراق ایجب آمدن و قال فدراسيون عراق ایجب و قال سروکی فدراسيون و قال اعضای دویج يعني علاقات من باشد يعني علاقات ما بردوام من قال ایکو دویت های ما چه گرجی آرزوی هنده جارا کیشا درست بن بگمان بس او هیتت گهن اگه بروزان سر حقی بد بروزان دن او حقی دم اجدرک صوتی انا مثلا ام تعدای قبیل ناگیران خلطه که بدن ام سر با خوین راستی هم
جواب خواردین بس اوجی دلگه مازن ساعت کنم یعنی علاقه ما گلک باشون گلک بەی پەیوەندیان لەگەڵ یانەکانی کوردستان چۆنە نەورۆز زاخۆ دهۆک بگومان گویا علاقاتت ما گلک باشه و کارگیری هندک جارا علاقات جمهوری تک چون یاش همی خلقی به علاقات ما و کارگیری و همی پیگ و ام پیگ نه والا بگومان هم جی کار پشت هر کسی که بیان خواب مجی از حد که میانم فایده به دو هر واسه هر واسه سلیمانی جی هر واسه بس اگه بد بر جواندی ها گشتی در بد نولم همی برادر نیک و دونا همی علاقات ما گله کدو باشن ما پیوندیم باشن گله کدو هنگ نم بشین یعنی ابروکه سرفرازی ها یا نازا خوبت آنان دو که حوله سلیمانی بتن سرفرازی ها کرده آمدن ابروکه هم هر چاریان کردستان تمثیل کردات گیرن عراقه ابروکه هم بشین هر چاریان رزین پیشی در ابروکه دابزان خرگ کردستان جک همین ریکه پیشنگ ابروکه ورزش جک رزین پیشی دارن باشە کامەر بین لەگەڵ دۆکێک تۆزە گرژێک دروست دەبی هەوڵتان داوە ئەو بابەتە چارەسەر بکەن بگوان اما پیشترش حول داین گلک تقریبا بود با ماهای 2 سال ما گلک علاقات کنم بجن کارگیری هم بجن علاقات ما که جمهوریت ما گل نزدیکی کدو کردن مفیک و چون تجاوان از کردن او حد ندف ما علاقات ما گلک باز وید ما که هنده گرجی آرزوی چه بیش هنده کسا 5-6 کسا کشوان 3-4 کسا کشما آن بالعکس هر واسا ابرو که اب گرجیات چی بید بی نراحتی نبنا خلق زا خدا و خلق دو گیده امجی ریکا خطای خیری نه با هر دو لایکی باشه ام بشین هر دو گاب در تنیده فرق دو که زا خود شدشتی ابرو که ام بیشن من دو خوارزات هر دو گل دو کنه هر دو گافته نه دفما ام یعنی عبدالله ام این ریکوماتی زوزو تیکل همی گرند ام همی مروبی تیکل یعنی یک چیت مل وری بن یدوان دفما بن یعنی علاقات من خواهد شخصیشی گلک گلوان باشه برادر ما گلک نافونده هی یعنی ناحیه ورزشی به امد بیجیم بلا نکه ریاضه وقتی لعبه دام چتکین درسته وقتی ملعبه ده ابروکه بلا شهر و گرجی و آلوزی هبده بس وقتش ملعبه ده درک کردی خلاص ام برادر دیگه دونه بلا او اجز جابو ملعبه بتش در وجام برادر دیگه بابەتی گواستنەوەی یاری ئێوە لەگەڵ دهۆک بۆ یاریگای هەولێر بابەتێکی ئاسایی بوو بەلای ئێوە ینی لە بەرژەوەندی هەردووکتان بوو چۆن ئەو بابەتە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکەن بڕیاری حکوومەت بوو یا بڕیاری دەستەی کارجێڕی هەردوویانە بوو پشتی ما دانستانه گل لجن امنی کردین او حکمت هرما کردستان بریار دا که هر دو یانه کردی زاخ و دو که دیاریگانت دیاریگاه هم ده او بریار اگه بهش حکمت هرما کردستان در کردید بشه با هر دو یانه بو بر جواندی ها گشتی ابروکه ام برای خودن ام نباجیر یا ام هر دو باجیرات ابروکه بو لعبه که دولت تکنچ ماجد دیگه که بر فره ورگت امر حکمت هرما کردستان ماجی کرد بو هم ده امشن یاری ما هر دو بنا واسنت دیاریگاه حوله ئەبا ئەمە دوا پرسیاری بەرنامەکەم بێت چیت هەیە بۆ هاندرانی زاخۆ بەردەوام فشار لەسەر ئێوە دروست دەکەن داوای بردنەوە دەکەن پەیامی تۆ بۆ هاندرانی زاخۆ چیانە خود پیام بو خلق یا جماعت یا نزاخ ابروکه وسائل ماند الجهان حمیده هن هردم یکمن ابروکه یکم بنب اخلاق خو یکم بنب حاجی کردن خو بو یا نزاخ ام هر وقت بینن هردم یکمن ابروکه هم همیشه در نحادر ابروکه تو چوا جماعت یا نزاخ تو بزانی که مقاسم همیت هن بلام همین دسته خواب کینه دسته گدو دا ام بشین ورزش زاخو خلق زاخو ناو زاخو برف رزن مازن بعد بکن بو هندی هم داخلش همیات کن ابروکه یک دست بن گل ما کار بکن پیگه و هم کارگیری و گریاریزان پیگ و دسته خواب کن دسته دا انجام باش بینن دل خوش کرد بینن ابروکه نه هین 20,000 مروبرتین ملعب دا جمهوری یا نزاخو نه احتمالا 100,000 کسل پیش کامیرا جد پیش تلویزیون و تشجیع یا نزاخت کن ابروکه هین نم مسئله همه جمهوری نه جمهوریش در وجه که های حاجی که نوانا بو باجیری های حاجی که نوانا بو یانه های دویابت ام دیر بنش تندو تیجی دیر بنش خاصم کرد و نجان ابروکه دو تمثیل خانه که دو تمثیل باجیر اگر که ابروکه هم همی پی دستی خواب که نگیده اگر هم همی بینی یک دست انشالله انجام گلک باج دست ببرین ینی گوتم دو پرسیارە بەڵام ئەوشم لەبۆ دروست بوو هەز دەکەی ئەگەر پاڵپشتێکی جوانی یانی زاخۆ بکرێت کار ئاسانی بۆ ئێوە دەکرێت بتوانن بە ئاسانتر بە ئامانجەکانتان بگەن ما بداية ما حول دای ام بشین انجام که باش بینن و سپاس به خدا او یارزان میناد همه یارزان خدا آسته که برزن یعنی ناحیه جسدی و گلک باشن و خامن گلک باشن بعد از ما هین امروکه هم بشین وی او مجموعه یارزان اول بعد از ما هم بشین انجام که باش دست خواه بینن
فال پشتی بکن طبقانه فایده خساره ده هین شکستنا برا مروف به امید نبن شکستنا سرکردنا برا مروف مغرور نبودن ابرو که هم جماری آن زاخو بیده ام بینه دیکی که دبید ست عالم همینه بینه یکم دبید یا نزاخو بیده یکم ام جی حول دین انشالله یا نزاخو بیده یکم عراقی هوای بتوانین ساخو بۆکو پاڵەوانی جامیانەکانی کەندا و هەروە ئەوەی کە ئامانز بتان بۆدانەوە بەدەست بێت. انشالله سپاس کاک عەمار بۆ دەفەتێککە بێمەدا کە لایریگە تۆک لەگەڵمان براک عزیز دەست خۆش سەلامەت خۆشەویستان یاریگا تۆک پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ.